išli do Harmanske? Ja i moja lijepa supruga upravo se nalazimo u parku. Našem lijepom parku ovdje u Bihaću. Na jednoj od ovih stolica, evo, smo sjedli jedne prilike kad sam ja došao u posjetu mojoj voljenoj supruzi, odnosno da se vidimo. Nisam siguran koja je stolica bila, nije bitno. Sklonili su nam onu zvijezdu, pa zato se ne možemo sjetiti. Mi smo bili ispred crvene zvijezde. Dakle, ja sam moju dragu Sandru sasvim slučajno čuo tog dana. To je bio datum ljubavi. Kad sam je čuo, bio je 10.12. 10.12.2015. ili 14. 10.12.2014. godine u jutarnjim satima oko 10 na radiju Federacije BiH sam čuo Sandru Jašarević kako priča, onako fino. Bio je to neki dan invalida, jel tako, vezano za... Dan ljudskih prava. Tako je. I onda sam naravno dodao je na Facebook i počeli sam i dopisivati. I moj prvi dolazak kod moje drage sadašnje supruge je bio na dan 14.11.2015. Ovo je ono pušten cuk? Ovo su cuke domaće. Imaju ljudi s njima. Pa šetaju. I tako onda sam ja od tog 14.11. jel tako? Jeste. 2015. ne boje se ništa. Počeo da dolazim svaki mjesec jedan put kod moje ljubavi, jel tako? Da. I to je tako bilo do 5. augusta 2016. kad smo se mi zvanično vjenčali. Jeste. I evo već, znači, smo našli u braku godinu i... pa sad će biti godinu i 8 mjeseci 5. aprila. Eto, kako vrijeme brzo prolazi. Znači, punih 30 godina sam živio u Bugojnu, jel? Pa, tako. Da. 30 godina. I evo, već sam se jako lijepo privikao u novoj sredini sa mojom dragom suprugom, njenim finim roditeljima, našom dragom Nanom Sladom i našim dragim komšijama i ostalim. A Silver? I Silverom, pa njega smo spomenuli u prošlom videu. Ali dobro, i sad ćemo ga spomenuti. Znaš što sam sa Silverom, našim Silverom dragim, koji me je htio ujesti prvi put. Kad sam ga vidio došao ispred kuće, ja ga malo zaglavim, malo je falilo. Dobro sam prošao. Mislim da je to bilo upravo ta stolica gdje smo mi sjedli prvi put. Evo sad ćemo namjerno sjesti na tu stolicu da isprobamo je li još uvijek dobra, kvalitetna. Pa jesi ti siguran da je to baš ta? Ja mislim da je to baš ta. Ne, čadak je bio ovako u ovom pravcu negdje. Pa to je to. Evo ovako smo ja i moja ljubav sjedli. Evo ovdje ovako. Ovako je to bilo. Onako stidljivo mi sjedimo. Sjedimo mi stidljivo ovako i uživamo u tom novembarskom danu, tako? Jeste. Eto. To je ta stolica bila. Evo nas nakon skoro 2 godine. Ne, to je više od 2 godine, tako? Ja. 14. novembar 2015. Pa, da. Više od 2 godine. Skoro 2,5. Tako je. Evo nas ponovo na tom mjestu. Park je zaista prelijep. Evo da ostane zabilježeno mjesto gdje smo sjedli dok smo se upoznavali. Prelijep park Bihać. Eto, toliko.